Senin aras turang ibas kekalangan Tuhan Yesus Kristus. Ope dengan kita bangkit kubas kebatin. Mari lebih puji Tuhan ras kita dari nomor 126 ayat 1 ras berdoakan. Menjua-jua keman banta gerina perpulungan sini kerana Tuhan ta Yesus Kristus. Sendah hendak kita pulung guna ngerayakan kenangkihan Tuhan Yesus ke surga. Kenangkihan Tuhan ta ke surga, mencidahkan man banta uga belina kuasa dibata ibas Kristus Yesus. Yang mate, tapi keke ibas waris si petelukan. Jenari nangkih ia ke surga. Kenangkihan Yesus jadi jaminan man banta. Maka kita situ man Yesus lanai ikuasai kematian. Jana ibas pak sana pepagi pengket ma kita ke surga. Ema ingan singgo isikap kendibata genduari nari man banta. Genduari idilo dibata kita guna tetap ngeluh ngusih kegeluhan singgo ilako kena idonienda. Dahinenda ma sinjagai geluh ta gelah tetap ersada ras geluh ni Kristus. Dia kita mentasi kini seran ras kematian, lane boe jadi kebiaran, tapi jadi dalam kini resadan ras dibata. Dage arah perayaan neda, ate dibata tetap ukurta, ngalokan keselamatan singgo isikapkan man banta. Perpulungan mari raduras kita tedis. Rendah kita bahas kitab Daniel nomor 126 bagian si petelukan. Yesus nangkiku surga bengketku mas terang si besi kami ngari di rumah si senang di rumah si senang. Kebaktiin enda lit ibas gelaran dibata Bapa sina palangit ras doni. Ibas anak-anak Yesus Kristus singgo nangkih ke surga. Ras ibas kesah gelar kesah sibadia sinemani geluh manusia. Perkuah ate ras damai ibas dibata Bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah sibadia ras kita kirna gelah. Amin. Berita kerana perbahanan ras surah-surah dibata, invokasio.
Jenari ini na Jesus man ajar-ajarna. Lawaslah siari dunia enda. Jenari beritakan berita si meriah man krina manusia. Markus 16 ayat 15. Terpalaskan kata di bata enda. Mari si puji ia alurende. Kita ngendekan kitab denden nomor 127 ayat sadar sepeduakan. Yesus Tuhan dah nangkiku surga. Kamu Yesus Raja kami, kama ikut tekan kami, teguh kami pe, laku surga musuh kami nari sini doni teguh kami pe. Perpenuhan baca kam kundul. Pujiin karena kini ulin penahin Tuhan Yesus. Di bata nggon cidahkan kini ulin penahin alun-alukan kuasa kematian. Jenari nangkih ke surga. Ia nggon mereken jaminan keselamatan man manusia sitek man bana. Janah genduari. Mulih ia ke surga guna nikapkan ingan man kalak sitek man bana. Terpujilah Tuhan ibas krina perbahanana. Mari toleh si puji Tuhan ibas keselamatan sehingga isikap kena man banta. Mari si indekan reduras kita rende kitab denden nomor 150 ayat si pemenar si peduakan.
kinilah ngasupan manusia ibas ngalokan padan dibata. Dibata anggo nuduhkan kini ulin pendahinna, isikap kena pe surga jadi inganta sadar ia rasa lalap. Eda masih jadi jaminan keselamatan man banta. Tapi tetap dia ukur tangalokan jaminan si inggo isigapkan dibata man banta. Masuk kita ku paksa tenang. Genduari idilo dibata kita guna tetap ngeluh ngusih kegeluhan si enggo ilako kena idonienda. Dahineda me si jagai geluh ta gelah tetap bersada ras geluh ni Kristus. Bengkat kita ku bahas paksa tenang. Marilah siakukan dosata ras karuna teta mandibata arah dendenta. Mari sindekan kitab denden 377 ayat sepemenara si peduakan.
Asaban Cina, perpulungan undang kami, Radio Ras kita tedis. Berita si petetap ukur manusia sir pengarapan man di bata. Amin nape Yesus enggo nangkih ku surga, labo kita itading kena. Sebab ia padan nikapkan ingan man kalak sitek man bana. Nina Tuhan. Labo kam ku tadingkan melumang. Ireh aku mulihkan dahi kam. Ibas rumah bapangku mbas ingan. Janah lawas semua aku nikapkan ingan man bandu. Tuhu kap enda, adilang labu ku katakan bagaimana bandu. Yohanes 14 ayat 2 bagi ayat 10 Allah. Mari isi puji oleh Tuhan, si petetap ukurta alu ngendekan kitab mendenen 305 ayat sepemenar sepeduakan. Tuhan nama penampan ibas keluhku. Oh Tuhan kamu cicionku bas aru ateku. Angin meter udan meder kamu kubunku. Oh Tuhan kamu ikutanku segedang geluhku. Tenteram imbang-imbangku bas pertiwi. Si Athena nirangkanku ras kampak Tuhanku. Kawalimin jika pelamin lala aku benih. Oh Tuhan kamu pengharapan segedang geluhku. Perpendungan baca kam kundul. Bengket kita ku bahas kata di bata. Ngoge kata di bata si bagin si pemena ibuat ibas kitab Mazmur 60 waloh ayat waloh 10 siwah. Kata di bata si pemena emkap si buat ibas kitab Mazmur 60 waloh ayat waloh 10 siwah. Enda kiri si bacakan alu responsoria. Kami kiri dinanari ayat si genep. Kami perpulungan ayat si ganjil. Mazmur 60 waloh ayat waloh 10 siwah. Bagenda kata di bata. Oh di bata, tupung bang sandu babaindu dalan arah tanah si mesawang. Doni gir-gir, langit ngamburkan udan, ia ada pendu. Oh di bata, dalang sinai mugur-ugur. Iberi kendu udan meder, dengan tanah tenggiring i pelim baru indu. Maka ije bang sandu ringan, ibas kini ulindu. Oh di bata, kalak musil ipiarandu. Tuhan mereka perintah, emakan trem diburu baba berita. Enggo kiamen raja-raja ras tentarana, diberu i rumah bagi-bagikan barang rampasan. Tempas nerpati sini lapisi salu pirak, dengan kabengnar nilap dilap rikitekan emas murni. Engkai maka kam tading ibas karang biri-biri tupung paksa erperang. Dalam salmon ersinal sal desken salju, tupung simada kuasa ngarapkan raja-raja ije. Deleng basan lenai tanggung ganjangna, deleng melala ancuk-ancukna. Engkai maka idas ancuk-ancukna si mengganjang
dalam bahasan cian dengan dalam Sion, si pilih di bata man ingana tadi, ije Tuhan tading sehrasa lalap. Salu Greta sin teguh, buena meribu-ribu, reh Tuhan isi nainari ku ingana si badia. Tuhan nangkih ku ingan si mengganjangna ingan jadi ingana tading, ibabanan terem kalak tabanan, ibas pemberontak nari pe ia loken persembahan. Terjun jenda kata di bata, sisahman banta, ketuahan kalak semegikan kata di bata, dengan semage kenca ibas geluna si tep-tepwari. Haleluya. Si pesikap bekurtah mari ras kitar toto. Ngatakan bujur kami Tuhan, lar ngadi-ngadi kami ngidah kemuliaan du, perbahanan du si mejin. Ibas kelengaten du nandangi kami kiri anak-anak du. Bapa padan dengan janji si iturikan du ibas pustakaan du si badia. Ibas engkelengi kami. Jadi sada peringat ingatan ibas kegeluhan kami Tuhan. Maka ibas pasu-pasundu. Rebahan car paguh na kini teken kami. Dengan reh ngasup na pe kami. Ngeluk sentudu ras pratendu. Ijenda kami anak-anak nur meriah hukur ngatakan bujur. Ibas padandu ibas pustaka si badia sinurikan maka Yesus si tubuh ku dunia indah ibas ia nahkan pratendu ia mate ikuburukan maka keke janah ibas si Bapa ia nangkih ku surga. Ibas Pak Senda remeriah hukur kami herketikan Kristus Tuhan kami. Nangkih ku surga ibas kelengatendu guna nikapkan ingan man kami. Dengan ibas si Bapa teguh-teguh kami ajari kami. Ibas katandu sinangdangi bagikan kami ibas pasu-pasundu kape. Erbahanca Bapa iidah kami kai singena atendu. Dengan berikan dagi kesandu si badiaman kami. Gelah meriah dengan malam hati kami. Ibas kami make kencabas gedang-gedang geluh kami. Ibas Kristus Yesus kami ertoto ku kami. Amin. Perpulungan sekalian Tuhan Yesus Kristus. Ibas kita peringati wari kenangkihan Tuhan Yesus ku surga. Kata di bata si jadi renungan man banta. Dibuat di bas kitab perbahanan rasul-rasul ayat sada pasal sada ayat 6 sekubas ayat 11. Enda yogekan kami kariman banta kerina. Perbahanan rasul-rasul pasal sada ayat 6 sekubas ayat 11. Yesus diangkat ke surga. Asum rasul-rasul pulung ka ras Yesus. Isungkun na Yesus nina. Oh Tuhan, kenduari kinatendu manteki kerajaan Israel mulihi. Erjabab Yesus man rasul-rasul nina. Karena sie bapangku meteksa. La perlu ye tehndu entah rigan jadi. Tapi ya lo kendu pagi gegeh asum kesah si badia sehman bandu. Sebab janah kam pagi naksikan karena aku man kalak si deban i Jerusalem i daerah Judea ras Samaria sehku belang-belang donienda.
kenca ikatakenna sie ia angkat ia ku surga ilbel berasulenari jenari lit embun ngeligeni ia bahan calanai ia idah rasul-rasule asum rasul-rasule natap denga ku langit kempak Yesus singgo laos rempet tedis 2 kalak dilaki ideherna wisna bentar ninaman rasul-rasule o kalak Galilea engkai maka kam tedis natap ku langit baginggoi dahdu Yesus ia angkat ku surga bageka ia pagin reh mulihkan terjengjenda kata enda Shalom man banta krina. Shalom pe man bandu kam krina kekelengan kami sing ikuti ibadah henda tibas ingandu masing-masing narik. Kata dibata si ras-ras ndai si begi enda mengkisahkan perdalanan Yesus kenca ia keke basi matenari. Maka 40 hari lit dekahna ia ras ajar-ajar memberikan pengertian, memberikan pengajaran, petetap ukur, terkhusus karena ugakin kerajaan di batae, kaikin siarapkan di bata ibas kegeluhan anak-anak na tengah-tengah dunia indah, ras kaikin si rencanakan di bata, jadi ibas kegeluhan silit di tengah-tengah dunia indah kape. Maka perpulsil Tuhan Yesus Kristus maka ikatakan bas kata di batas sing ras rasio ge asum rasul-rasul pulung karas Yesus isungkun na Yesus nina. Jadi bas si 40 hari kenca ia keke bas si matenari enda wari terakhir ije Yesus ras ajar-ajar ia pulung man maka bas jamuan makan dai nungkun ajar-ajar. Oh Tuhan, gendu hari kina tendu manteki kerajaan Israel mulihi. Penungkunan enda jadi sada berita man banta, jadi sada perenungan man banta. Maka memang megati kal jadi ibas kegeluhan ta enda. Kita lang ngasup nangkap kai si imaksudkan kalak. Tapi kita hanya terbelenggu oleh kaisi ateta jadi surah-suranta. Lah kita ngasuk nangkap kaisi maksudkan kala kita kan belinna surah-suranta si lit ibas kegeluhan ta. Dan do ban kami merenda rusur kuan-kuan nenda kuan-kuan para pendeta waktu anak prana. Dagang bagai kap iya. Lawas ertandang ku rumah sidah lit jenak nasi muda-muda lit jenak nasi muda-muda maka tutur oh di bage bengkilan dua aku nina uema ning kami bage kita kan lit surah-surah bas pusuh maka kai penina tuan rumah ndai lanai begikan surah-surah ndai ngan carusur ipeblaskan maka bibin dua aku na uema mi bagai nari ngenca belas-belas. Lagi bagai kampi yang ajar-ajar. Selama kegeluhan Yesus di tengah-tengah doni basia ngeluh ras-ras ajar-ajar. Bagai penca kekekenan dai melalai turi kena karena kerajaan di bata. Tapi pas melalai turi kena kerajaan di bata, ajar-ajar kepekan lalap pas pikiran na uga bangsa Israel banci bebas. Uga bangsa Israel banci lanai terjajah. Uga bangsa Israel kalak Yahudi banci lepas ibas kuasa Romanari. Maka kam jadi penungkunan gendu hari kina tendu manteki kerajaan Israel mulihi. Enda ikatakan man banta jadi sada berita kepekan ibas berbagai-bagai surah-surantai tengah-tengah dunia indah. Ibas berbagai-bagai hal si perjuangkan kita tengah-tengah dunia indah. Perlu kepekan kita membuka diri. Membuka mata hati.
membuka pengertian ta nangdangi hal-hal si iarapkan di bata ibas kegeluhun te tengah-tengah dunia. Dan maka perpulungan sekeliling Tuhan Yesus Kristus gundari kina tendu manteki kerajaan Israel mulihi. Mungkin yang dapat jadi sada pernungan kaman banta. Maka ibas kini tekenta ibas kekristenan ta ibas keberagamaan ta. Entah kita pemaun bagi bangsa bagi ajar-ajaran dan mereka. Kita terlalu sibuk manteki kerajaan-kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Kita terlalu sibuk mengukurkan hal-hal si ateta si datkan kita si perjuangkan kita ibas kegeluhan di tengah-tengah dunia dan rai. Maka ibas kita kini teken pe banci jadi pemulihan entah pe manteki kerajaan-kerajaan silit bas kegeluhan ta megati jadi sada fokus ta bas kegeluhan ta uga pendahin ta uga bisnis ta rasideban na kerina entah maun lebih menguasai kegeluhan ta daripada kini tekenta sendiri. Maka perpulungan Tuhan Yesus Kristus kata enda ngatakan manbanta maka ibas kita ngeluh kini teken di tengah-tengah dunia enda ibas penungkunan gundari kina tendu manteki kerajaan Israel mulihi enda ngatakan manbanta mari kekelengan Tuhan perpulungan Tuhan Yesus Kristus ibas kita ngeluh di tengah-tengah dunia indah, jangan terlalu duniawi. Jangan terlalu duniawi sehingga kita hanya memikirkan hal-hal silit ibas kegeluhan ta, pekerjaan ta, usaha ta, keluarga ta, kade-kade ta, rasideban nagrina. Tanpa memikirkan iman silit ibas kegeluhan ta, ibas kita kini teken mandi bata. Maka perpulungan Tuhan Yesus Kristus ibas sider jawab Tuhan Yesus man rasul-rasul rainina karena sie bapangku meteksa lah perlu itehendu entah digan jadi tapi alo kendu pagi gegeh asum kesasi badia sehman bandu janah kam pagi naksikan karena aku man kalak sideban i Jerusalem i daerah Judea Samaria rasku belang-belang dunia indah. Enda megati sebagi kata-kata nina bagenda. Kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Bagai kini ya. Dahikan si mandahin kenta, maka dibatar dahin. Ibas kai kasih dahikan. Enda pe megati ka jadi. Adinina Tuhan Yesus karena sie bapangku meteksa la perlu ye tehendun tahrigan jadi. Enda pe megati ka menyita pikiran ta. Hal-hal sila perlu siteh ate terusur si darami. Ate terusur si ayaki. Hal-hal sila jadi urusan ta. Usur si pebelin-belin. Daka megati reh perpulungan nina pandita. Adi bagah bapa sianuah bagah kai bagai masuk surga nge pagian ni. La urusan teh. La urusan ta. Di bagian daka pagi bagi guang yang dia belin nge dosa nantah lang naka perpulungan ne. Pela urusan ta. Urusan tiba taras iya. Urusan tiba taras iya. Bagi kape ibas kegeluhan di tengah-tengah dunia dan dahi megati kita. Adi katakan deje karena sie bapangku ngencameteksa nina Tuhan Yesus. Megati kita berusaha guna ngidah kai si di bapangku perlu ngeteksa nine maka daka melalang megati ngusur si begi gundaria kalaneka maka tanggal sekian bulan sekian akan terjadi kiamat. Tanggal sekian bulan sekian akan terjadi
gua gelarna kerehan Tuhan Yesus kedua kali kan. Bapangku ngencama teksa nina Tuhan Yesus, tapi kadang-kadang melala jelmenda berusaha jadi bapanda. Berusaha jadi bapanda. Maka ibas hal sidai perpulung silin Tuhan Yesus Kristus ibas Kristus nangkih ku surga enda ngatakan caman banta uga kita banci semakin percaya kepada Tuhan ras semakin mempercayakan diri tenda mandi bata. Yakin kita ibas kini tekenta adi kita ngeluk sentudu ras praten di bata ngena atena kegeluhan ta. Si mahulina enggoi sikapkan di bata man banta ibas kita ndalani wari-wari ta. Keyakinan ta. Maka perpulung silin Tuhan Yesus Kristus makanya katakan tapi alokan rupa gege hasum kesasi badia sehman bandu janah kamu pagi naksikan karena aku. Kenangkihan Tuhan Yesus ke surga enda ngatakan man ajar-ajar ngatakan man bantah krina ngatakan man rasul-rasul si ras-ras Tuhan Yesus man. Mari kita semakin merenung uga karena kini ulin di bata, uga karena kuasa di bata, uga karena kaisi ijanjikan di bata. Ras uga kita mengalami saside, maka dahinta berita. Perpelung siling Tuhan Yesus Kristus. Ibas dahintar berita ningene. Tentu enda ras-rasi yang kai maka berita kewajiban perintah hal si harus silakukan ibas kegeluhan di tengah-tengah dunia indah. Maka dibagi adi bas kitab perbahanan Rasulenda enda ingat kemen banta bagenda. Maka ketika ajar-ajar ndaya rasul-rasul ndai ngenen kuda atas maka reh nina kalak sirendilap wis nandai engkai maka kam natap kuda atas bagi enggo idah hendu Yesus iangkat ku surga bageka ia pagi reh mulihkan enda nina jadi sada pendilo man banta nina bagenda asal kita natap ku langit asal kita ngidah kudas ingat maka Yesus rehka pagi mulihkan ingat maka Yesus rehka pagi mulihkan asal kita ngenen ku atas langit ngatakan man banta maka nina kita harus berjaga-jaga. Kita harus bekerja, kita harus bersemangat, kita harus waspada. Maka setiap kali kita ngenen ku langit, ingatlah. Maka kita hendak harus tetap siap sedia. Kita hendak harus tetap siap sedia. Maka asal nginen ku langit, olah naik. Oh bulan, oh bintang, ulanai bagai ngenca, tapi asal ngenen ku langit, oh janji Yesus ia reh pedua kali kan. Janah ibas ia reh pedua kali kene. Ibas kelausan si pemena nikapkan ingan man bangku. Maka reh ia pedua kali kan berarti babana aku ngingani ingan sing wis sikap kenandai. Jadi sada ingatan. Maka perpelung silin Tuhan Yesus Kristus araksi maka enda ngatakan man banta tujun kegeluhan ta labo bernostalgia nang dangi hal-hal silit sialami kita tengah-tengah dunia enda tapi tujun kegeluhan ta berita karena kai si ialami kita bas kegeluhan di tengah-tengah dunia enda. Maka lit skala singatakan canina bagenda.
Saya memandang dunia ini seperti sebuah kapal karam. Tuhan memberi saya sekoci penolong dan berkata kepada saya, Maslan, selamatkan semua yang kamu bisa. Donienda kapal karam, kapal sinangrangi tenggelam. Maka kerina penumpang rai terancam bene. Maka man banta kerina endai berikan di bata kapal sekoci. Kapal sekoci, maka nina man banta kerina, nina man bangku, nina man bandu. Selamatkan semua yang kamu bisa. Selamatkan semua yang kamu bisa. Kapal sekoci ngolit bas kita. Maka di kapal sekoci ngolit bas kita, adi EP tenggelam dengar kelakah ndai. Ngatakan caman banta, ada sesuatu yang salah ibas dirinta. Bagi ada sesuatu yang salah ibas dirinta. Maka perpelungsi siling Tuhan Yesus Kristus. Arakside kata Kristen, Kristian, artinya entah pe menunjuk kepaman sekelompok jelma si lid Yesus ibas pusuhna. Lid Yesus ibas pusuhna. Jadi kalau Kristen ingene berarti lid Yesus ibas pusuhna. Jadi ibas kata berberita, maka enda ikatakan manbanta tep kalak si lid Yesus ibas pusuhna misionaris. Tep kalak si lid Yesus ibas pusuhna misionaris. Jadi setiap orang Kristen adalah misionaris. Maka ikatakan setiap hati yang tanpa Kristus adalah sebuah ladang misi. Maka ise saja si lalit Yesus bas pusuhne dalam arti kata lakin ati tandaina, lakin pernah ibegina, lakin atena bage, rasideban na krina, mereka adalah ladang misi. Maka di mereka ladang misi, tentunya enda ngatakan caman banta, aku enda misionaris. Kampe bagi kani dulu kuri nina pendeta besodbahna aku enda misionaris ini adalah kampe ras kita misionaris. Maka setiap orang yang tidak ada Kristus dalam hatinya adalah ladang misi. Adalah ladang misi. Maka arakside perpelung sini Tuhan Yesus Kristus tentunya enda ngatakan manbanta entah uga gia bas kegeluhenta ngasuk ngeaku lang ngeras kai sideban nakrina tapi nina Tuhan Yesus man rasul-rasul ndai ia lo kendu pagi kesah sirbahanca kampang sirbahanca kam ngasup sirbahanca kam ngit guna banci berita ibas kegeluhenta nang drangi kalak sidebani tengah-tengah dunia indai maka kesahe ngo mesialokon krina da kamu keka ngo mesialokon krina. Maka perpuluhan Tuhan Yesus Kristus si terakhir bas khotbah henda lit cerita bagenda lit sekalak dua kalak lah di apa mekin lit dua kalak teman tapi beda agama teman tapi beda agama sada ialah kalak Kristen ia hobina golf. Ia hobina golf. Teman nandai kalak Kristen ia sibuk kal ibas dahin-dahin gereja. Maka teman si pemain golf ndai rusur kal ndilo mengajak teman si kalak Kristen ndai guna banci main golf rahasia. Tanak main golf kita nina melalakal dahin ku bas gereja aku lu ngaderak. Maka baswari berikutnya ka tanak main golf kita nina beli lenga banci lenga urusun ku bas gereja. Maka basada wari ka
tukur teman nandai stick golf na, maka babana ras tas na krina breken na man teman nandai, endang go ku tukur stick nuna kota ras kita main golf sekali sajalah gianina. Maka rek nina teman na si rajin ku gereja ndai, lengaku dorek nak nina, lengaku dorek nak nina. Maka dung na teman nandai ngatakan ca, teman selain main golf, lalit kai pe si kusenangi bas dunia inda. Ngenca kokap meriah, ngenca sirbahan ca gua gelarna dat aku kemalaman ate bas aku main golf ini. Maka ban bagi kokap riahan na main golf, kutukur alat golf man bandu, stick golf man bandu. Maka ku dilo kam, ku ajak kam, gelah banci kita ras main golf nih. Gelah banci kita ras main golf. Sebab aku tedeh ateku gelah kampe banci merasakan ugariahna main golf. Bagini na teman nandai. Maka ibas hal si de rehkani na teman nandai man teman na si rajin ku gereja ndai. Adikin nak ku gereja nda jadi sada keriahan man bandu. Adikin ku gereja nda jadi sada kenikmatan man bandu. Adikin ku gereja nda jadi hal si menyenangkan kalman bandu. Engkai maka laku pernah ajak ndu guna banci merasakan nikmatnya hidup bersama Kristus, nikmatnya hidup bersama Yesus, senang nang geluh ras di bata. Engkai maka laku pernah ajak ndu, engkai maka lalit bas pusuh ndue gelah teman kue pemin atedu merasakan ngejapkan ngenanami uga malam na ate geluh ras Tuhan. Nina cerita kelaken dandai duana. Nina cerita kelaken dandai duana. Tentunya yang dapat jadi sada cerita kaman banta. Gundari si sungkun pusukta. Meriah ngesiakap geluh ras dibate. Malam ngeateta geluh ras Yesus. Damai sejahtera nge kita erkini tekene. Tentunya enda ibas kita ngerenung si debas jawaban nak hari adikin memang kita damai sejahtera. Tentunya terdeh hateta guna banci kalak si deban pengen nami damai sejahtera. Tapi kalak karo biasana labu bagelah. Kalak karo dibas entah baheda kamar buni-buni kap iya. Lit kalak ndurung bagai merenda, milik kalak adi kutah merenda, lit kalak ndarami dawan, lit kalak ndarami dawan, lit kalak ndurung ngumlala jedak caguanak, lit arena na lang nina buatina nurung le tamakan aku tadukan na ngolit dak nduna lang lalit kai piarenda nina. Bagai kape di ndarami dawan nah ada kam bas ingan-ingan tertentu cali. Maka darami na ku je cek idaksa ninna temanna. Ninna lebih temanna. Adi ladeh teman anda buatna. Ladeh adi deh teman anda tamburina lebih. Tamburina lebih kari muat mulih karena aja teman anda buatna. Jadi sinta behe si meriah si damai sejahtera kadang-kadang adi kalak karo latena berbagi. Tapi enda ngatakan caman banta bas berita si meriah bas kata di bata enda itugaskan Yesus man banta enda ia manatkan Tuhan ta kubas kegeluhan ta beritakan berita seh ku tampuk dunia enda adinina debas bahan tandai Judea Jerusalem Judea Samaria belang-belang dunia enda
dari lingkungan ta semakin meluas, maka maka kerina kalak banci megikan berita maka perpuluhan Tuhan sekeliling Tuhan Yesus Kristus kenangkihan Tuhan Yesus ke surga, enda jadi sada pendilo, enda jadi sada gegeh, enda jadi sada pengharapan, maka sada kesempatan simbelin, si mulia, si agung iberikan di bataman banta kerina kita adalah penyampai pesan Tuhan. Kita adalah penyampai pesan Tuhan. Juru bicara di bata. Maka pakaikanlah kesempatan ni. Tupung sempatlah sempat. Tentenglah tenteng. Ijagia inganna. Berita si paling adi obat naikin si paling mujarab. Berita arah kegeluhan ta. Berita arah pribadi ta. Berita arah kai silit ibas kegeluhan ta. Sidalani kita tetap wari. Selamat menjadi saksi Kristus di bata si masu-masu ras kita toto. Bujur Bapa, enda kami anak-anak endu sing kejapkan karena kelengate endu tetap erdahin, tetap nemani kami bas gedang-gedang geluh kami. Maka Bapa berikan dagi ketedahan ati man kami gelah banci. La terjeng kami saja ngenca si ngenanami. Keleng ati duwe. Tapi banci penterem kalak si deban singaloken ca. Ibas iar kini teken man bandu. Enda kami Bapa jadikan kami jadi saksi indu bas Kristus Yesus. Amin. Perpelung sing Tuhan Yesus Kristus Maria sabancina ras kita kerina tedis. Ras-ras kita ngakukan kini teken taman di bata ninta dage. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi arah kesah si badia tubuh dur si nguda-nguda nari tergelar si Maria singena nami kini sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ni pakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan. Pateluarikan goke ke basi matenari perkundun arah kemuhun di bata Bapa silar sibar kuasana jenari rehmia pagi ngeranakan singgelura singgo mate aku tekman kesah si badia jenah lit sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan sirasa lala amin kondul kakam kerina. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur tah mandi bata. Ibas kita ngendeskan persembahan tah nina kata di bata man banta. O senina-seninangku ngingat perkuah hati di bata simbelin. Si iseh kena man banta. Kupindo man bandu. Endeskanlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh. Rikutkan singena Athena. Sebab bage mearusna kamar sembah man di bata suweras biakndu selaku makhluk sirukur. Ibas kita nahkan persembahan ta si puji ka Tuhan ibas kita mendandan 450. Bandung sana bagin pemerintah
kami me persembahan banu. Si pepulung persembahan, si endeskeun eman Tuhan, asa geger pengasupen, mari si persembahkeun. Pasu-pasu numin gelang, si tading ibas kami, ajari nu dage kami re persembahan banu. Mari ras kitar toto karena persembahan ta bagi pe doa syafaat ta ras kitar toto. Isakan kami bujurman bandu Bapa. Ibas kam tetap njayam kegeluhan kami sehbas paksa genduari indah. Iberikan du kejuah-juahan kesehatan bagi pe ras gegeh. Guna banci tetap beraktivitas. Ibas kami dahin kami, bas kami dalankan usaha kami. Bagi kami bas kami ngaturkan kegeluhan jabu kami skala-skala. Idat kami gegedat kami pemetah ibas kam nari Tuhan malam mati kami. Bapa, bagi kami bas krina pemerendo kubas kegeluhan kami, ikatakan kami bujur. Arah kami nehkan sada persembahan kau daripada pendu. Bapa sini surga, pasu-pasu dingin alokan persembahan kami. Dengan kerina si tading bas kami Tuhan, ibas pasu-pasu untuk memberikan gegeh ras kemalaman ate. Erbahanca kami meriah ukur. Ibas hendalankan singena ate ndu bas kegeluhan kami. Bapa enda kami kerana anak ndu. Pengendas nalam kami tetap kukam. Maka Bapa, ibas kenangkihan Tuhan Yesus ke surga. Bahan enda jadi gegeh, jadi semangat man kami. Guna kami banci jadi anak-anak andu, si tetap berpengharapan, si tetap ergiah-giah ibas ndalani kegeluhan. Dingin ibas siepe Bapa, pasu-pasu dage kami. Gelah Bapa melala ialokan kami, belin igejapkan kami, inanami kami, keleng atendu, kini ulindu. Seh maka rahsia Bapa burak pusuh kami guna banci berita. Nurikan karena kini ulin Tuhan, si tetap numpak-numpak ibas kegeluhan kami kerina anak-anak ndu. Bapa sini surga bagi kape, ibas kami dalani wari-wari kami tetap kami pengendas ras ernalem man bandu. Bahan dage Tuhan maka banci bas kai pe silakukan kami. Krina jadi kesaksin. Maka kami kap anak-anak ndu. Bapa kerina pergumulan persoalan permasalahan kegeluhan kami. Iendeskan kami kebastan kegelengan ndu. Sampati kami, pasu-pasu kami. Bere Bapa maka banci idat kami gegeh dingin idat kami dalam pula malam mati kami kerina geluh anak-anak ndu. Kerina anak-anak ndu Tuhan sibas paksa genduari indah lit pinakit sing rim-rim bas daging kulana alur sada ukur kami toto Bapa mekuah hati ndu. Dulurkan du tandu si melias angkatkan pinakitna Tuhan. Malamlah kerina kekegelengan kami silit ibas keadaan daging kula si kurang kesehatan. Beri maka bancer meriah ukur malam mati ibas gelar ndu si badia saja. Toleper pengendas kami karena kecibal kegeluhan kami ibas lingkungan kami. Tuhan nikapkan si terbaik man kami kerina. Ertotope kami nang dangi kecibal kegeluhan bangsa ras negara kami.
Bere Tuhan maka bangsa negara kami pe. Ibas pasu-pasu undu banci kami kerina anak-anak andung geluh damai sejahtera. Bapa sini surga, kelengatendu sinemani kami si ikut ibas ibadah henda. Kelengatendu si masu-masu, kerina anak-anak andung si ikut terlibat. Ibas pelaksanaan ibadah henda pe. Basi kerina Bapa alami kami masalah dosa kami. Dengan tetap teguh-teguh kami gelah banci tetap rembak ras kam. Ibas Kristus Yesus. Amin. Asa bancina mari ras kita kerina tedis. Seh kita kubas perpadanan man di bata. Turang ras senina Tuhan Yesus nggondahi kendahinna alu mahuli i dunia indah. Janah genduari enggoi sikap kena ingan si mahuli man banta. La aru ateku, lanai aku biar, geluhku engkau ijamini Tuhan. Tuhan nggonehkan padanna, maka ia tetap nemani kam seh kukudungan zaman. Kupuji dengan kupebediakan me Tuhan. Kuundaskan Diringku, ngikut kendalan si engkau ibrengkan du arah lebih. Ijenda aku, suruhlah aku. Tuhan si masu-masu kalak singgit ngelakukan perintahna. Maka mari si puji ia rah dendenta 327. Tuhan dibatasi nemani, sejumpakan kita pagi, ia tetap singkawali. Tuhan dibatasi nemani, sejumpa kita jumpakan, dibatasi berjumpa kita. Sejumpa kita jumpakan, dibatasi berjumpa kita. Tuhan dibatasi nemani, kabang naciling kamandu, pedana panganten diru. Tuhan dibatasi nemani, sejumpa kita jumpakan, dibatasi berjumpa kita. Sejumpa kita jumpakan, dibatasi berjumpa kita. Mari toto kita sebelaskan pertutuan Tuhan ninta dagera seras. O Bapa kami sini surga, gelar ndui perbadi amin. Ralah min kini rajandu, selah min pratendu bas dunia indah bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendahenda. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami bagai kambas percubaan, tapi ulangilah kami dursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekan-dekahna. Amin. Sialokan pasu-pasu idur di bata nari. Kami di lomba berita keselamatan kukrina bangsa manusia. Jenari bahanlah ia jadi ajar-ajar di bata. Janah geluh ngikutkan krina singgui pedahkan man bandu. Guna sie alokanlah pemasu-masun idur di bata nari. I pasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinal saliba bondu janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam janah malam atendu ibahanna. Amin.
Puji Tuhan, kebatin tang udung. Apa dengan setadingkan rumah pertotoan ini, mari bangkat kita kubas paksa tenang. Sebenarkan. Amin. Selamat memperingati kenangkihan Tuhan Yesus ke surga. Dibatasi masuk-masuk.